السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله القائل في محكم تنزيله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عباد الله، اتقوا الله تعالى وامتثلوا أوامره، واعلموا أن الإسلام حثنا على العمل ليتمكن المسلم من السعي لتحصيل الرزق والعيش الرغد. فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك قائلا: أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده. يتي الله سبحانه وتعالى حمد يتود تدد موضوع يتي مكو مؤيوري ان ودي ان باندينكه موno wadde en kaaje mono wadde en ledde mono wadde en kulle kono wadi en e ko buri mawnude e ko buri teddude ko tagi kon kanko tigo girritani en dum o dali subhanahu wa laqad karramna bani adama gondi min teddini ngi guri bani adama arede yettira mo ne ma do fota wana seeda de yettira mo ne ma burdo mawnde mo ne min e do meden ko wadi en kon julbe aray dum non kadi ko nema burdo mawnde non den toro kanko Allah subhanahu wa ta'ala e dumingi e wonema makko do o yettita en hoore dum non kadi hara ko en jabanabe kanko Allah o dala ngen ka deftere makko teddunde towunde o wi golle aray ka jiya ka Allah yi a golle mon den en nelaado makko kadi yi a golle mon den gomdi mi makko ben kadi yi a golle mon den Allah kan en fo hiɗen andi imo renti ko golleten kon ɗum ɗon goto men sikkitaki ɗum
kono takkudugol nulaaɗo makko on e gomɗinɓe ɓe gondema kamɓe kadi ɓe yiya golle makko ɗen ɗum ɗon no darna e seeɗa taskagol ɗum ɗon ko honno waɗi so takkidi ɓeeɗo ɗiɗo e kanko Allah subhanahu wa taala ko tawde nelaaɗo on wattidade e gomɗinɓe ɓen ko kamɓe woni seedeɓe Allah ɓen e hoore jeyaaɓe makko ɓen e mana si Allah kañum no renti golle men ɗen o hollay goɗɗe e majje jeyaaɓe makko ɓen ɓen jeyaaɓe ɗon seedito siko ko moƴƴi ɓe seedito kadi siko ko boni e mana o ƴellintinay jeyaaɓe makko ɓen yoga e golle ɗe ɓe jokki ɗen e dalil ɗum ɗo koko anndude wondema ñande goo nuraaɗo sallllahu alih wa sallam hiɓe toloduno e sahabaɓe maɓɓe wonaali seeɗa tun goyki mana fure feƴƴinaɗon kañum jooɗi ɓen ɗon manti on fure kamɓe nelaɗo sa sallam ɓe maaki wajabat neɓital ɗon seeɗa fure goo kadi feƴƴintina yimɓe jooɗiɓe ɗon kadi wooli fure on kadi ko moƴƴa ɓe maaki kadi wajabat ɓay ɗum yawti sahaba en jiɓi ko honno waɗi oɗa mantama innama wajabat oɗa kadi wowlama jikku bonɗo ɓe maaki wajabat ɓe landiti ɓe maaki ko innana arano on wajabat e mana aljanna waɗɗanike mo ɓay o mantama wowlama ko moƴƴi oɗa kadi ko wiyana wajabat ko yiite ngen kadi kan kadi waɗɗanike mo ɓay on seeditanike mo wondema ko neɗɗo bonɗo haɓe maaki onon ko on seedeɓe Allah ɓen ka hoore leydi ɗo haɗay ko tippude ɗum woni ko Allah subahanahu wa taala takkidi hoore makko takkiɗon nulaaɗo makko on takki gomɗinɓe ɓen o haɗali ɗon kanko Allah o daali ko golloton kon kaduna ɗo fof yon anndu wona ɗum ɗo woni ko heddoto wasaturadduna ila alimi lghaybi washahada andon arayde ruttete ɗon ka annduɗo on ko wirni e ko feeñi so daroyke yeeso makko woni ñande dargal fa yunabbi'ukum o yettito on noon bima kuntum ta'maluna konko laatinoɗon hiɗon golla si tawi ɗum woni koko moƴƴi are on malama yo Allah waɗon e ɓen si tawi kadi ɗum laatike koko boni are on tigi marsikama yo Allah dandu en ɗum si kanko Allah o yettitike en ko gollayno ɗen kon prefti on ɗum o yoɓita en ɗen golle ɓe onon en gollude ɗum yo Allah arsuki en gollugol ko moƴƴi kon hara hiɗen seedito wondema e kohojo meɗen on Muhammad kanko dey ko jeyaɗo Allah en tawaka e wiyaɓe ɓen wondema nelaɗo makko on ko reweteɗo goo ma ɗum ko ɓiɗɗo Allah sena e wodani Allah e ɗum enen yiɗen seedito wondema kanko Muhammadu ko jeyaɗo Allah e hoore ɗum kadi ko nulaɗo Allah ko Allah woni ko nulimo suɓimo e hoore tagore nden nulimo e maɓɓe ɗum noon harayden juula e maɓɓe kamɓe nalaɗon sallallah sallam e ɓengure maɓɓe e sahabaɓe maɓɓe e kala wallitiɓe fiika dina ha hewti en enen ɗo hannde yo Allah hawtuɓe fof maɓɓe hawtudengi maɓɓe yurɓe juula e meɗen ha dargal daro musidɓe julɓe tedduɓe iɗen wasodira wasiye Allah ko wasino aranɓe ɓen e sakkitiɓe ɓen on wasiye woni kulol Allah oɗo neɗɗo heɓali imanu ha o ronke wasiyede ɗum ɗo neɗɗo no wayi wo tuma kala himo hana andintinede hulgol Allah tippude ka nela sa sallam makanno sahabajo on ittaqillaha haythuma kunta wulo Allah kala ka wonɗa andita dey si tawi an a rentamo kanko himo rentuma haray ɗe yaminora ɗum ɗon kene e gundo yo woragol kulol Allah ngol ka wonde wo e ko wonɗen e wadde o yamodiren kadi waɗugol yamar wiyeji Allah ɗin ko Allah yamiri kon yen waɗu ɓay kanko Allah imo girritani en wondema la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha o fawata wonki sina ko ki townata kon si en andi ɗum si kanko Allah o yamiri en goɗɗum hara wona en sikku koko en townata o yamiri en sakko wona en salori fi ɗum ɗon hara kanko Allah ko yamiri en kon en wasodiri en fof meɗen waɗugol ɗum ɗon
yamondiren ɗum toroɗen Allah duumagol e ɗum ɗon ha Allah ƴettiten wano noon kadi eɗen yamodira woɗɗitagol ko Allah haadi en kon e mum ɓay hay si tawi woni wonki menki ma seytani cuɗe nani en ɗum wondema koko laaɓa yo en anndu kanko Allah o yii wondema moƴƴere men ala e muɗum ɗum noon hara eɗen tori Allah arsikugol ɗen waɗugol ko yamiri en kon woɗɗito ko haadi en kon anden wondema o islamu men ka diina men ka Allah suɓani en ɗo o arsiki en jokkugol kaɗo wona diina rewgol mo tun ko diina wonɗo manhaju hayat e mana ko laawol huɓindingol gurnan neɗɗanke on fof kadi misal mum ka diina men ɗo e hoore ko ka yamiri en konko moƴƴi ino haɗa en ko boni ika rerɗina en kadi e gollugol faggito ko laaɓi ɗaɓɓa arsike no sariya o yamiriri noon haray ɗum wona fi feere ala waɗirte wona na yasikin hollata ɗum aɗo yasikin hollude ɗum tawi l'islam o hollino wondema ko ɗum ɗo won ɗon ko hannon ko jokkude islam o yamiriri ɗum fi honɗum fiyo neɗɗanke on wuuru halal makko ngal o wura ko laaɓi kon o ñammina ɓengure makko nden ko laaɓi kon hara o wurali ko harmi ɓay ɗum noon koko haɗa nulaaɗo o sallllahu alayhi wa sallam ɓe tindini e ɗum e hadiseje maɓɓe ɗuuɗuɗe herɗingol en yo en wakkilo ɗaɓɓen ko laaɓi kon ɗaɓɓen nguure arsike men on no laaɓiri ñaamen ɗum ñamminen ɗum ɓe nguure men ñande goo hiɓe jowɗodi e sahaba ɓen ɓellandiɓe ɓeni nulaaɗo yeytimen ko honɗum e golle ɓuri moƴƴude wondude e teddungal ɓuri moƴƴude ka heɓugol baraji kadi golle ɗe min watta ka aduna ɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe huuɗi ɓeni wallahi mi wondiri Allah golle ɓurɗe moƴƴude ɗen ɗe wonde landade fi mum ɗen onon ɗo e fi kadi mofte am ɗen fof ɓe maki bay'un mabrurun ko ngeygu waɗangu barki ngeygu ɗiggungu honum fanda en ngeygu ɗiggungu wa amalu rajuli biyadihi e gorko ko gollanta kon ma ko gollirta kon hara ko juuɗe makko ɗen yana ɗo lipiji ɗi ara nun ɗum ko ngeygu ɗiggungu karmo koɓe firoɓe hadise ɓen wi ko fanda ɗo e ngeygu ɗiggungu ko ngeygu dagingu ngun ɗaɓɓirangu ngun no dagori woɗɗitingu kala ko woni mikmak no andirɗen ɗum ɗon ko gollal waɗangal barki ɓurgal moƴƴude ko goɗɗo waɗata kon e ɗaɓɓirgol arsike makko ɓe ɓeyditi ɗin mum ɗum e kala golle kadi ɗe neɗɗonke gollirta jungo makko ngon o ɓirira ɗum lakkere makko nden ɗen ɗon kadi ko golle moɗe nulaɗo sallallah sallam har ɓe laatinoke ɓe gandi ɓe ɗaɓɓana hen hoore maɓɓe nguure maɓɓe ɓe fawnako e goɗɗo ɗum noon ko fiyen ƴettu misal e maɓɓe kono noon diina kan kadi yamiriri en goto kala yo eta heɓa ko munkun yaru ko makko kon hara o fawali hoore makko de ko townata sakko joni ha wonki makko kin pooɗamo e ɗaɓɓugol ko harmi ma waɗugol ko yamiraka faman kana sa'yuhu ala nafsihi liyakuffaha ani almas'alati wa yughniyaha ani nnasi fahuwa fi sabilillah laqad istakhlafa allahu ta'ala al-insana ala al-ardi وكلفه بعمارتها فزوده بمقتضيات الخلافة ومتطلبات الإعمار أي القدرة على العمل ذهنيا ويدويا حتى لا يقود أحد عن طلب الرزق ثم يقول اللهم ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة مصيبة جلبة يدوبة أندن أنم بيدا بو بأرسكي kala do wonɗo ɗaɓɓirowo arsike on hara fandunde makko nden ko fiyo wuuru halal o daɗa toragol
ma okkede hara o faalaka ɗum yo andu on ɗon ko fi sabilillahi woni ko fi e laawol Allah ngol tigi o woni asko mum on kadi ko noon anniiɗo ɗaɓɓugol fi ɓay njatigi mum heɓi ɓuri ɗum ma kañum no faala ɓurde kawtal mum ma no faala ɓurde kaarijo kan kadi ko ndin joddi ɗon o jogiti jonnugal Allah subhanahu wa taala ɓay enen ɓe yimɓe o suɓi en gila law o noddi malaika ngo teddiniri ɓe wonde makko enen waddata kaleji ɗo ko lontomo o addi en ɗo o lontini en e ndi leydi ko wona ɗo o hebbinandi o accirali en ni o eltani en ndi leydi o waɗani en pelle o waɗani en leɗɗe o waɗani en canɗi e kala noneji ɗi heɓirten arsike o eltani en ndi kadi ka tawata ko falɗe o en waɗa e may kanko Allah o waɗirani en ɗum o hokki en hakkil kadi no wawen hutorde nafoje ko woni e ndi leydi hara ko miijotagol foti ko ɗo foti ko dow ko ka jorndi ma ko ka baharu e kala ko yowodiri e ko woni kon ka leydi ɗo ma ɗum o kala golliroo kadi juuɗe mum ɗe fiyo num kanko Allah waɗani en ɗum ko fi hikma goto pet wota neɗɗanke on jooɗo tumbindira juuɗe toro Allah arsike inna sikka joni ɓay no wirten noon asamanu o jippinayi on tigi ko faala kon asamanu on ko ndiyan tu woni ko jippinta toɓo tum neɗɗanke on si toroto Allah arsike o memmino to tawa Allah yiya e makko o arsike mo yerko makko kon ibadallah yaqulu nabiyu sallllahu alayhi wa sallam من طلب الدنيا حلالا استعفافا عن المسألة وسعيا على أهله وتعطفا على جاره لقي الله ووجهه كالقمر ليلة البدر ومن طلب الدنيا مكاسرا بها حلالا مرائيا لقي الله وهو عليه غضبان نلارم صلى الله عليه وسلم بماكي حديث مأبه كلا دو تأثير أدنى أنطوه arsike makko no laaɓiri hara ko ɗaɓɓiri ɗum ko fii yo dandu hoore makko toragol yo wuuru arsike makko on maɗum o ɗaɓɓira halal makko on fii ko o dankora ɓeyngure makko nen ɓe ñaama ko wuuri ma o himo mari feere ɗum ɗon o ɓeyda kadi ɗaɓɓere makko nen fii ko o faabora kawtal makko hadise on ɗo no jopani en toɓɓe tati wonayɗe sabu ɗe goɗɗo ɗaɓɓirta arsike gogotaw sabu arano ko fi hoore ma tawa ɗaɓɓu ko wuurira heɓa teddungal ma ngal hara toraki ma hara wonali okkorteɗo si a heɓi feere ɗum ɗon a mooɓi ɓe nguure ɓeyda tinnare ma nen fii yo a heɓu kadi ko wurnira ɓen ɗon hara koko dagi si ɗon kadi heɓike hatta hiɗa wawi ɓeydude ɗon kadi tinnare ma nden no arsike on yajiri o wa ta'attufan ala jarihi moƴƴora kadi e kawtal ma ngal e mana ɗiɗo ko sabuji tati ni ɗi goɗɗo ɗaɓɓirta jawdi ɗum ɗo on goto kala e men no hani andude ɗum ara na wonto fii fof no dawde kañum kadi no dawde ma fii fof no moɓude kañum kadi no moɓude ara anda ko honɗum woni tigi tigi ko woni ɗaɓɓirde ko ɗiɗo tati si hoorema si a wawani hoore ma ɗaɓɓana ɓe ngure ma nden si a heeɓi ko yanñina ɓe ngure ma nden faaboɗa kadi kawtal ma ngal nela sa sallam noon maaki kala ɗaɓɓirowo fi ɗiɗo tati Allah ƴettitimo e hoore ɗum ɗon o tawoyay Allah hara yeeso makko ngon no jalbiri wono wirten noon ñande 13 lewru en andi hadis on no holla en ɗo teddungal e ɓural ko woni kon e dow yangagol ɗaɓɓa arsike laabu ɗo ɗaɓɓira fi hoore mum e fi ɓeygure mum e fi ko faabora kadi julɓe Allah ɓe hadis on hattali ɗon ɓay ɗum o holli wondema no waɗi ɗaɓɓiroɓe fi ɗiɗo no woodi kadi e bangal goo sengo goo ɗaɓɓiroɓe kadi fi piiji goo o wi ɓen ɗon noon ɗaɓɓiroɓe ɓen arsike moɓugol jawle fi tun yo wonu hari kaari no ɓurno men ma no ɓurnolan kono hande min fotay ma hara min kadi mi ɓurimo
ma fi hollitagol ara sagu mum nde marɓe jawle ɓen no linte inde makko wattorte kon kala waɗuɗo ɗum kala muɓirɗo o jawle fi ɗum ɗo foti o hollu ma o wowlu ma o anni ɗum ɓay allah kan wandi ko woni e sondoji ɓernde men haray allah jarribimo ha o maayi hoore ɗum ɗo ɓe maaki laqiya allaha wa huwa alayhi gadban on ɗon dey o hawroya e allah hara allah no tikkanimo yo allah dandu en tikkere allah ko goɗɗo ɓuuri rena hannude e rennagol ko aduna mum ɗo ko tikkere allah no tawa noon eko watta ha allah tikkana goɗɗo waɗirgol mo ko waɗata kon harana fi allah won waɗirde allah tikkana e on tigi ko ɗum watta ɗin hani laɓɓinde fondoji men ɗin woni ko dewe ɗe wonde wadde woni ko fi piiji aduna wonde wadde laɓɓinanen ɗum allah subhanahu wa taala fi yo jaɓan en kanko e fi yo waɗan en barke ko joppuɗen ko ɗum watta neɗɗanke on tuma kala himo hani heyɗintinde gomɗinal makko ngal o toro allah sawaba e ko jokki kon sabu ɗa fuɗɗoro hunde no moƴƴiri nde yaha ha nde yowloya on tigi hara on tigi anda buwopino laawol sariyan o ɗum watta ɗaɓɓere nden no moƴƴi kono ɗaɓɓugol ngol ko andugol no ɗaɓɓira anda ko fi hondu won ɗaɓɓande e ko fi hombo woni ɗaɓɓande e so tawi allah hino yiɗi laawol no on tigi woni ɗaɓɓirde noon fi heɓugol nde moƴƴere nde allah subhanahu wa taala joopi e mum ɗo wonande ɗaɓɓiroɓe fi makko ɓen e dadugol kadi ɓe yinotoɓe ɗaɓɓiroɓe hebbinorgol tun fi yo mante ɗum nde gandi hakkudeji men en haton jina e wolugol ɗum ko nanten kon no wowle ma ko yimɓe ɓen tinnorta kon fi ɗaɓɓere hara ka fonno mum tigi tigi wona fi tun yo wurnu ɓe guuri mum ma yo heɓu ko woni kon heɓude alhamdulillahi no yoni ɗum kono hino faala ɓuri ɗum ɗon fi tun yo mante sugu ɓen ɗon noon ñande dargal allah mowo yeeɓe holla ɓe yimɓe ɓe wonno yinade mum ɓen ɓenna ko ɓeɗo yoɓatamo ino ɗo konoɗa ɗaɓɓude kon yo allah dandu en أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عباد الله إن الإسلام يكره التسول إذ ليس في التسول إنتاج ولا خدمة تؤدى إنما هو تواكل واعتماد على جهد الآخرين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ أحدكم حبلا فيذهب فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس شيئا أعطوه أو منعوه إن يتي الله سبحانه وتعالى الحمد لله يتede إن يتي الله جيدو moƴƴinoɓe golle ɗen yo Allah hawrindin en e maɓɓe iɗen seeɗo wondema reweteɗo e gonga nafa rewɗo lorra mo rewani ala sona kanko Allah subhanahu wa ta'ala kanko tun kafiɗiɗo alanamo e dewal ngal iɗen seeɗo wondema nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ko jiyaɗo makko ko nulaɗo makko jiyaɓe allah yen andu neɗɗanke si ɗaɓɓali faggitorgol ko laaɓi o faggitoray no laaɓira si on tigi faggitorali no laaɓira ɗum ɗon le moƴƴa o jooɗoto habbo okkorede walliɗe ɗum noon islam o yiɗaɗum torotoɗo islam on no añi toragol se wi noon toragol wona yo hakkille men okku e ɓeɓe fotteten e mum fontana e juuɗe okkemɓe 1000 francs 5000 e ko nandi ɓen noon ko torotoɓe noon kono torotoɓe no woodi noneji boyi ɓe annduɗen konkoɓe baafe ko patoromɓe yaha lando fi piiji wullito probléme ji mum naata e ndu yalta e ndu ma yahoɓe ka marɓe jawle jooɗo habbo e okkorede cewɗi ma waɗoɓe golle ko landaka fi yo heɓu cewɗi hoore ɗon e ko nandita e muɗum e jokkuɓe suguɗen golle ɗon ɗum no fof ko noon e toragol noon
goto kala no andi hoore mum are toragol fanagol ngol ɗo wonagol ngol wiiden ɗa ko kala mbaadi ndi goɗɗo heɓirta goɗɗum tawa ko goɗɗo okkimo na kanko yangani islamu yiɗa ɗum ɗo hino añi ɗum fi hon ɗum tawde ɗon golle nafoore ala ɗon ɓeydari ala ɗon ka toragol si a gollan hoorema ma siɗa marani hoorema ka heɓa ko si a heɓa e buy e si a heɓa e seeɗa kono si a okkora ko yerkunkun jonnaɗa ɗum tun kum ɓeydotako si a hutori kunkun lanni ko ma ɗaɓɓa kadi ɗo lonto makko ɗum waɗi si islamu yiɗa toragol ngol siko golle ɗen noon kan ɗen ɗon ko jokkodirayɗe ko si ɗuuɗay ma si fande annabijo on sallllahu alayhi wa sallama ka añugol maɓɓe golle toragol e habbagol okkeyde tun ɓe holli hadis maɓɓe selluɗo wonde ko nde neɗɗo on ƴettata sirtata ɓoggi yaha teena leɗɗe haɓɓa ɗum ɗon rondo yeeya ñaama ɗum ɗon nder lakkere mum ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴandemo e di o torade foti o hokka ma o ronka okkede e nder o hadis ɗo himo reɗini taw e ko wiyete kon gollangol hoore mum heɓana hoore mum kono himo yuɓɓidiri piiji ɗi metti famude seeɗa hakkunde rondagol leɗɗe e toragol eɗen gandi wono wonɓe ɓen ka men ko wiyete kon teenugol ko golle muusuɗe gogo taw a yahay ka woɗɗi ka ɓurure ka tenete ton aɗa naka ɓadi on tigi hewtoya ton ukko e ɓurure nen jinda mooɓa siko carma ma siko leɗɗe fecceteɗe adda wallina mooɓa fecca si ɗon lanni waɗa ɗum noon seraɗa ɗaɓɓoya noon ɓokko kon kadi ka sirtete ton adda ɗum mooɓa ɗen leɗɗe haɓɓa rondo ɗum woɓɓe koko laawol yeyata ɗen leɗɗe ɓe andi haray ɗum ɗon sonja tiiɗuɗo e tampere waɗi ɗon foti koka yaadu ma ka ardu ma ka hebilugol ɗen dolle leɗɗe ɗon joni noon nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam e andugol maɓɓe tampere ko woni kon e ɗum ɗon ɓe holli en ko nden tampere nde goɗɗe goo añi waɗugol ɗon ko nden noon ɓuri moƴƴande neɗɗanke on e di o fontude junngo o toro goɗɗo on okkamo ma o salomo okkude ɓay ɗin ɗon ɗiɗi koyerano ɗon jasereno ɗon sabu si o okkimo wi'ama junngo wongol ngon dow no ɓuri moƴƴude e di wongol ngol ley ta torike goɗɗo okkima nde mo fonta junngo makko ngon an ko neɓama yawa ko ley waɗata junngo wongol ngol ley noon ko jasugol o ɗum noon ko si o okkima si o kalima kan iɗen andi haray ko ɓurani on tigi ka woni ɗon ko mutugol hersa joni noon ɗin hersa kan hersa ka on tigi heɓata ɗon nokkeli ɗon ɗiɗi woti o okka ma o ronka okkede kan non ƴeɓɓidirtake e tampere si o wakkilanino no hoore makko o yiye o ɗaɓɓoyi kum makko kum o heeɓi lakkere makko nden o ñaami ɗum ɗum ɗo ko fi ka rerɗingol en e wakkilagol ɗaɓɓa ko laaɓi kon ñaama ɗum ɗon ñammina ɗum ɓe ŋure mum فالإيمان بالقضاء والقدر والتوكل على الله ليس دعوة إلى التواكل فقد تكفل الله للمخلوقات بالرزق وكلفهم بالعمل فقال صلى الله عليه وسلم فقال عز وجل هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده haray iɗen gandi tugale gomɗinalngal musidɓe julɓe e jeegoje ɗen gotal no toon ko gomɗingol ñawore Allah nden e koddori e makko ɗum noon no holli wona jooɗagol tumbidira juuɗe inna ko ni Allah diri kañum no jogitori ɗon mana mi jangi mi gayni mi jooɗi lan chômage na ɗum dey koye on tigi gomɗin ɗum ɗon e hoore o wakkilike ɗaɓɓugol o heɓaani ɗon ko ɗum wiyete al imanu bil qada'i wal qadari
wona tumminirgol ngol juuɗe habbo yo kañum yaru konkani ka suudu ma yo nodde téléphone holle golle ɗum seede mum allahu subhanahu wa taala nde o adduno en o lontinenge ndi leydi o eltanno en ndi o waɗani en sabuuji ka heɓirte ngarsike mum men kun ka memminotoɗen heɓen ko wuuren ko laaɗi kanko allah o daali ka deftere makko teddunde towunde o wi huwa alladi jaala lakum l arda dalula o kanko allah woni ko waɗani on ndi leydi eltandi so remay e mayri e so daɓɓe kala nguuren heɓoton e mayri kanko allah waɗani on ɗum nde o aadino o lontinayi on e mayri o wi noon famchu fi manakibiha yehe e seraji mayri wa kulu min risqihi ñaamon arsike makko on kanko allahu subhanahu wa taala wa ilayhi nushur hara o hejjitali andi ton koka makko woni ummital ko ton woni ko mooɓitoyteɗon landiteɗon e golle mon ko jokkunoɗon aduna ɗo kon siko moƴƴe o yoɓa on siko bonɗe kadi o yoɓa on yo allah arsiko e gollugol ko moƴƴi kafiro o aya ɗo annabiyon sallllahu alayhi wa sallama ɓe makani en hadise maɓɓe neɗɗanke o ñamari ñamete ɓurɗo moƴƴude e di ñamete mo o ñaami hara koko faggitani juuɗe makko ɗe e mana hara wona ko goɗɗo fawtima o fawtaniɗa kon hoorema ñamanɗa hoorema barki ko moƴƴere woni kon e ɗum non eɓɓodirtake ko goɗɗo go hokkuma hay si tawi noon koko laaɓi ɗum ɗo fof ko hattirde e rerɗingol neɗɗo on e ɗaɓɓugol ko laaɓi ko ñaama ɗum ɗon wondana ɗum e teddungal ñammina ɗum ɓe nguure mum nden hara habbaki okkorede e maaki seede mum annabijo allahu dawuda alayhi salam ko mo allah eltuno waɗi annabajo kono ñaamaynoɗo ko yangori juuɗe makko ɗe kanko allah o daali wa alanna lahu lhadida annabi dawuda o ɗo min moƴƴino e makko no tawano e ko min moƴƴori e makko min eltani mo jandi nin tawi o wattirendi kala no o faalira ko ɗum woni ko gollayno o wuurira ɗum arsike makko laaɓuɗo oɗole ko annabajo mo allah suɓi e dow tagere makko nden kono noon hari ko gollaynoɗo lakkere makko nden o faggo ɗum ɗum o fagga ɗum ɓe nguure mum haray enen kan hedditiɓe ɓen haray itti e sikke tippude ɗum musidɓe julɓe eɗen wasodira ɓeydugol tinnare e ko wonɗen e mum kon hono woni ɗum ɗaɓɓugol ko laaɓi kon wuura ɗum ɗon kono ɗaɓɓira noon fii no allah yiɗiri noon e mana fii mum e ɓe nguure mum nden e ko wallitora julɓe allah ɓen hara waɗali anniye goo hoore ɗon sabu sakko yangi on tigi ki wona meere fii hon ɗum si a waɗiri gollal tawina fii allah waɗirɗa hara ya anndu ko hoore meere wonɗa yo allah dandu en ɗum ñande o neɗɗanke on yo ɓeydu laɓɓinde fondo makko on e ko jokki kon o toro allah tabital e hoore ɗum ɗon o eto kadi o wuura ko laaɓi kon hara o hawjanali heɓugol sabu o arsike ko allah woni mo sendude wona yimɓe ɓen sakko wiye joni minen min heeɓi ɓeeɗa faɗi ɓeeɗa heeɓi ɓeeɗo faɗi ko bani adama on tun sendirta noon allah kanko sendi ko goto kala ko anniyani ko on tigi heɓay si on tigi noon andi ɗum ɗo o waɗi wakkilare nde o laɓɓini fondo makko on allah accirtamo ni o hattina ɗon anni e makko on hara o waɗi raali fi ɓurgol goɗɗo ma fi yewtede ma fi coobede ma fi yinagol tun fi sodugol otoje labaɗe fi innugol joni ɓeeɗo kadi ha ɓeeɗa sikkuɗo de ko ɓeeɗa kono joni alhamdulillah ɓeeɗo kadi hara ɗum noon ko yingo jeeya yingo noon ko sirku togoso mo allah añi en torki allah dandugol en ɗum arsikugol en gollugol ko laaɓi dagi rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا حاجة الا قضيتها ويسرتها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله